Okay, Met. So far, kadagitay monitoring tayo, okay, Met Pelaeng. Ti okay, Met Pelaeng so far, awan Met pa ti monitored can reported nga kastatay dito'y Lawag City. When it comes dito'y naman seashore tayo, dito'y coastal area tayo, okay, Met. Together with dito'y barangay officials tayo, ingana iti kalman awan met ti nagkastan Bobo Roger handa nga pimalaoten ako na tayo, so they are monitoring and they are also the BDRRMC, they are activated. Okay, sugad na sawen, digiti BDRRMC, digiti barangay, kumbaga naka-activate dan simot pa di kalman, apo doktor. When Bombo Roger na okay. naka-activate dan. Okay. Kasi ako nam doktor nga awan tinamonitor tayo nga digiti mangalap nga napan nagkalap kay di kabaybayan. So napintasan iti kumbaga koordinasyonen ti lokal gobyerno o regional opisyalis sa barangay. Doktor. When Bombo Roger, amin Met naka-coordinate tapos through the barangay official headed by our Honorable RB Ablan, imay damit naki-meeting idi Kalman para ka DJ pre-disaster risk reduction tayo. That's why they have been naka-advise Met nga awan dapat mapan kalkalap pelaeng Bombo Roger. Okay. Okay, napinas Dr. Nocasta. Okay. Doc, how about kagiti gamit or kagamitan ti response team tayo, Doctor? So, kumusta Met? Ay, ti kagamitan tayo, especially kadagiti usaren nga kaso nga dumakkel, sapay nga dumakkel di danom. Apo, Doctor? Okay, Met. Nakasagana. Nakasagana, Met, amin dagiti kasta tayo, dagiti kagabinan tayo. Kasi, tay kunada, ni Apo Mayor tayo, ni Apo Brian, James Brian Alcid, alisto dapat ti responde tayo, Bombo Roger. Ala sapay tahan nga pumiksa. Dok, base ka diti amok ka dagiti forecast yo, amok ka dagiti panag koordinasyon tayo ti pag-asa. So kumusta? Diti Baguio Crising, nga bimayog ti signal numero 2 diti probinsya ti Ilocos Norte. Okay, Met, Bombo Roger, okay, Met, ti coordination tayo. At the same time, mapantay pa, maki-coordinate, ken mapantay yung opisina para lang makasta tayo, Bombo Roger. Anat na ganan. Kapnon ma-update tayo, not only through may isang oras, when kasta, mapantayo, para amo tayo DJ forecast ti pag-asa, Bombo Roger. So kaditi sitwasyon Dok diti syudad Talwag tay agbiglang agtudo then nagsardeng tamanan. Doktor, so possible kaditi mumalem makapasarte na pigpig sa pagtudo Dok. Ti kunati pag-asa later kunada idi kalman baka inton malem ingana inton bigat ti kapigsan na no kwa, Bombo Roger. Okay, maraming salamat Doktor. Malaksid no dagiti pamalagip tayo kailan tayo. Diti syudad ti Lawag. Kaya kasama na nagiti listener si Doktor. Go ahead po. Na ti pampalagip tayo lang, Bombo Roger, ket dapat agkas tatay lang precautionary no awan ti papananda nga nasisita handa pelang rumrumarje balayda.